नेपाल की लोकल कैरियर अमा ओइरिबा साउरिया एयरलाइंस ना ऑपरेट तौबा एयरक्राफ्ट अमा काठमांडू दा लेबा त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तगी पोखरा सिटी दा मेंटेनेंस चेक के दमक चटनबा टेक ऑफ तौरमदाइदा रनवे दा सिटुना मई चालकपदगी क्रैश तौखरे मसिदा यावख्रिबा असि क्रू मेंबर अनी गा लोइनना टेक्नीशियन 13 सु यावरी मसिदा हिंगौरिबा हाबबु पायलट मथंदनी साउरिया एयरलाइंस ना ऑपरेट तौरिबा असि नेपाल की मनुंग खक्तदा डोमेस्टिक फ्लाइट की सर्विस असिनी The Search and Rescue Center of the Civil Aviation Authority of Nepal na thamlakpa statement amagi matung inna Bombardier CRJ-200 aircraft asi runway excursion da problem lerakpana maram oiraga mai chalaktuna incident asi thokhibani haina su thamli makhata na Flight Radar 24 asi gi matung inna masi chahi kun helaba amani su hairi Nepal da asi kuma thongdo asi tattana thoi haibe yai 1992 da Pakistan International Airlines Airbus asisu Kathmandu gi manakta leiba ching amada thonjinduna crash tawki masidasu mioi chama ga humphutaret hena misimina yawki ikui dringai da 2023 gi January tha da Yeti Airlines Nepal da crash tawki ba adu da su mioi humudra hena siki